un être humain ntabwo afite valeur adafite communauté ye. Ibyo bintu ntabwo birabaho mu isi yose. Icyo Kongo yakoze kiruta za conflit zose zo mu isi. Bon, ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Basubire mu murongo bibuke ko Tshisekedi azagenda, buri wese ahitamo ibyo ashaka kurwanira. Ntabwo agera hariya kuri tere muri Kongo. N'abana batoya afite imyaka 10 babahaye imbuga. Mwabonye ibyabereye Geneve, abambere bahohoterwa n'abagore n'abana. Akaza muri collectif bo ntabwo bashoboye kurwana. Uwo Dr Mukwege nawe yahisemo ibyo ashaka. Bakunzi bacu twongeye kubirizaho tubahana mwaramutse bitewe naho muherereye. Kuri micro ni Henry the Connector kuri Keep Connect nk'ibisanzwe. Hanyuma uyu munsi twaje i Buruseli niho Keep Connect yatembereye muri press conference yavuze ku karengane k'abatutsi, abanyamurenge ndetse n'abahema muri rusange. Hanyuma twagira amahirwe yo kwakira umwe mu ba-intervenant bo muri iyo press conference. Twagira ngo tumuha akanya tumuhe n'ikaze. Madame Irene Kamanzi, tubahaye ikaze. Murakoze kuntumira. Yego. Hanyuma twagiraga ngo mutange inshamake y'igikorwa cyabereye uyu munsi mbere yuko tubabaza utubazo dukeya kubera ko dufite umwanya mutoya. Murakoze. Uyu munsi twaje gukora press conference. Twaje nka collectif y'abavoka ihagarariye bene wacu, ihagarariye communauté yo muri Sud Kivu y'abanyamurenge, y'abatutsi muri Noro n'ayabahema muri Ituri. Twaje ngo kugira ngo tuganire ku byerekeye actualité iriho iba muri iyi minsi. Mwabonye ibyabereye Geneve, amakuru byatanzwe hariya ntabwo ari ibintu byiza, kandi n'ibindi biro birakomeza bivugira hariya muri Nations Unies hariya New York. Byari ngombwa rero natwe yuko duhura hano tukaganira, tukabaha natwe ibyo twebwe uko tubireba, uko tubyumva. Murakoze cyane. Twari tubajije ikibazo tutaramenya ngo muri bande, wakwivugaho buke mbere yuko mbaza ikibazo cya kabiri. Njyewe nitwa Irene Kamanzi, nkaba mpagarariye umuryango w'abatutsi bo muri Noro muri Kongo hano mu Buraya mu association yitwa Isoko Europe. Dufite ishami ziri muri US, Canada na hano mu Buraya. Njyewe mpagarariye rero hano mu Buraya. Wala, urakoze cyane Madame Irene Kamanzi. Ikibazo ngiye kubaza nakibajije mu Gifaransa kugira ngo abantu biwacu bongere bacumbe, kuko wavuze cyane kwihohoterwa rikorerwa abagore n'abana. Mu minsi ishize twabonye uwo bita Dr Denis Mukwege azenguruka ibihugu byinshi ku isi agenda avuga akarengane abagore bakorerwa muri Kongo kihohoterwa, ariko nta munsi n'umwe twigeze tubona avuga ku bagore b'abanyamurenge, b'abatutsi muri rusange cyangwa abahema baba viole buri munsi bicwa. Ntabwo twigeze twumva abivuga muri opinion internationale mu université aho yagiye aje hose ku isi ashakisha amafaranga. Bien sûr, ubona gute iyo nyifato cyangwa iyo comportement ya Dr Mukwege? Murakoze. Uko nabivuze mbere ndavuga ngo buri wese ahitamo ibyo ashaka kurwanira. Buri wese ahitamo aho ashaka gushira inguvu, ibyo ashaka ubuvugizi. Uwo Dr Mukwege nawe yahisemo ibyo ashaka ko bamwibukiraho. Uwo mugabo kuri twebwe ubirebye neza ntabwo agera hariya kuri tere muri Kongo. Tuhora tumubona mu za Buraya hano no mu université asha avuga ibintu, ariko nta na rimwe ushobora kumubona ngo agiye kuri tere, agiye arebe
ashobora no kuza nuko Maître Menge yabivuze akaza muri collectif ni collectif y'abavoka n'abanyamategeko akaza ati nanjye ndaje mbafashe muri iki gikorwa murimo ariko we yafashe inzira ye yo kuvugisha amakuru atariyo kubera urebye neza ibintu havuga ukabireba n'ibikorwa kuri tere ntaho bihuriye ni ukuvuga ko we yafashe decision ye wenyine ku giti cye icyo bimureba ariko ubwo rero jugement ya conscience ye mu mutima we wenyine arabizi. Urakoze cyane, reka ngusubize inyuma gato. Mbere y'uko umutwe wa AFC ufata umujyi wa Bukavu, reka ariho nibanda, twabonye ingabo za Congo n'abazalendu bahunga, hanyuma umujyi bawusigira abana batoya, babasigiye imbunda, abana batangira gukora ubwicanyi butandukanye. Tekereza ko ari crime yakorewe abana na leta. Nk'umwe rero wa intervenye kuri iyo topic muri press conference, nagira ngo utubwire ese kubera iki kintu kirengagizwa na communauté internationale n'abantu bashinzwe uburenganzira bw'abana? Yego, uyu munsi naje mvugira abahohoterwa ry'abagore n'uburenganzira bw'abana kubera muri za conflit mu bintu byo kurwanya indwano. Buri gihe abambere bahohoterwa n'abagore n'abana kubera bo ntabwo bashoboye kurwana kandi bo ntabwo bashobora no guhunga. Ni ukubwira ngo icyambere abantu badafite ikirema muntu mu mutwe, icyambere batangiriraho ni umugore n'umwana. Ariko icyo Kongo yakoze kiruta za conflit zose zo mu isi ni ugufata abantu b'amabandi, abantu bafite ubwicanyi burenze, bakabinjiza bakabaha imbunda, bakabashira no muri armée régulière, bakita ngo babashishije no muri parlement, bakavanamo itegeko ivuga yuko babahaye imbunda n'abana batoya bafite imyaka 10 babahaye imbunda kugira ngo bagende bica abandi bana b'imyaka yabo. Ibyo bintu ntabwo birabaho mu isi yose. Sinibuka niba hari conflit bigeze guha abana kwisi, baha abana b'imyaka 10 imbunda ngo bajye kwica abandi bana. Ntabwo bibaho. Kongo irenze, Tshisekedi na guverinoma ye barenze ibintu byose byabaye ku isi yose. Urakoze cyane. Hanyuma watubwiye yuko uhagarariye umuryango w'abatutsi bo muri Noho ariwo witwa Isoko. Nagiraga ngo mbarize abantu batwumva hirya no hino, kuko bavuga mu gifaransa ngo l'union fait la force. Umuryango w'abatutsi muri rusange, abanyamurenge n'abahema, mukorana mute mu rwego rwa diaspora kugira ngo byibuze iyo message utanga n'abandi batari babizi bashobore kuba bakwegerana mu bihe nk'ibi byo kurwanya akarengane? Urakoze. Rero turakorana cyane. Dufite hano mu Birigi umuryango w'abatutsi bo muri Noro, umuryango w'abanyamurenge n'ayandi makomunite. Nk'ubu ngubu abakomunite y'abakatange ubushize twarahuye. Turakorana kubera tuhuje ibibazo, turashaka twese kugira ngo abantu bakorane, amahoro azagaruke iwacu, abantu basubire mu byabo, bature mu mahoro. Rero imiryango ya communauté y'abanyamurenge, imiryango y'abatutsi bo muri Noro, ahariho hose ku isi muri diaspora, dufite aho duhurira n'ama evenement yose dukora hano hano mu Buraya. Tukora ama evenement zimwe tukayakorera hamwe, nka ubushize nka commemoration yo kwibuka abacu twabikoze turi kumwe. Urumva tufite ahantu hose, haba hano mu Buraya, muri US cyangwa za Canada, hose turahura kubera duhuje ibibazo. Yego, urakoze cyane. Hanyuma niki wabwira bamwe muri bene wacu, navuga bari mu kugenda amatambi bakaja kote bagashigikira umwanzi uri mutumara?
turabyumva mu madisikuru, turabyumva mu binyamakuru, ku masipesi n'ibiki byose, wababwira iki? Nihe message wabaha abo bantu? Bon, ibyo ni ibintu bibabaje cyane, ibintu bibabaje, ariko muri communauté zose ntabwo habura abantu b'abatrete babaho, ariko birababaje kubona bari abantu bagendera mu byerekeye amada yabo gusa, inyungu zabo bwite, ntabwo bibuka yuko aho bafite za communauté, ntabwo bibuka ko bafite à l'origine aho bakomoka. Bariya bose basubire mu murongo, bibuke ko Tshisekedi azagenda, Tshisekedi, ingoma ya Tshisekedi izavaho, bose bazataha hehe? Bazataha se Murenge? Bazataha bavuga ngo wiki? Rero ni ibintu tubwira abantu, musubire iwanyu, musubire mwumve ibibazo bya communauté yanyu. Nta muntu un être humain ntabwo afite valeur adafite communauté ye. Ni musubire mu bintu, mwemere yuko mwakoze shwambi, mugaruke mu murongo, abantu bazabyumva. Ariko ibintu byo kugenda muvuga ibintu bitari byo, muvugira nani ingoma ya Tshisekedi yisha abana batoya, no gukorera ababyeyi banyu ibyo tudashobora no kuvuga. Ntabwo twumva ukuntu mwashobora gukorana n'abantu nk'abo ngabo. Nimutahe mu byanyu. Yego, urakoze Madame Irene Kamanzi. Ikibazo cya nyuma, nihe message waha bene wacu bari mu bibazo, duhereye muri Ituri, Abahema, muri Nord Kivu, ibice bimwe na bimwe bitaragira umutekano, na muri Sud Kivu, mu Banyamurenge, Imurenge hose muri rusange? Nihe message wabaha? Message ni ukuvuga ko abantu bakomeze bihangane, abantu ntibihangane. Yego, ntabwo byoroshye kubwira abantu bari mu bibazo ngo mwihangane, ariko nuko nguko. Turashima kubera turakomeza, abashoboye kurwana bararwana. Twebwe hano akazi turimo bw'ubuvugizi no gushaka uburenganzira bw'umuntu, turakomeza tukarwana natwo hano n'aba ibihugu turimo. Abari kuri hariya mu bibazo, mukomeze mwihangane, turi kumwe namwe, tuzakomeza tubafashe, ariko nta kundi ni kwihangana. Ejo heza harahari. Murakoze cyane Madame Irene Kamanzi, umwanya muduhaye. Turatekereza ko nitubakenera n'ubutaha muzaduha umwanya. Tuzaba duhari. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.